e whatonu tonu ai le ala ute ui atu ai ave amavai e whasusu ai pe whamamalo si se wavai vai o awhio ngaua o nau nau iai o awhio ngaua o nau nau iai o lau pulene ua o te mina whaalele e whatonu tonu ai le ala ute ui atu ai ave amavai e whasusu ai pe whamamalo si se wavai vai o awhio ngaua o nau nau iai o awhio ngaua o nau nau iai o lau pulene ua o te mina whaalele e whatonu tonu ai le ala ute ui atu ai ave amavai e whasusu ai pe whamamalo si se wavai vai o awhio ngaua o nau nau iai o awhio ngaua o nau nau iai Le chala lele imoi, le chala lele imoa u. Vai vai. O ai le fi. Maria le makacha. Le chala lele imoi, le chala lele. Fa finge ko anga kalai. Finge ko anga kalai fi ngalo le atua. Amen. Le fasa mo le ko ese le mangui o laulangi ya o ko fingi ava ele me ka wala ko punger ka ya o ko wanga mo i malai o venga mo alu kalai ai va kur kalai nga mo ale ka ko ngur malo no ka malo fa penga fa kai ka malo lo i wor ka ko fa wa ka ko ngule lim fa ko al mengal ka malo le malo yo loko pe fiwa ka ko so mo se ka malo ile ri Orka malo lang fa ya ko le karkong. Masilong ay vaya yo baka silong kangkang yo lima. Kele nga ka malo sa mo. Yung may sifu fa finga sa mo fa penga. Silong ay vaya. Silong ay kangkang ay apia may malay fa yang kala. Alay fa long Iesu. Wa kele ufale.
Koma mai lo lima. Amen. Wa karko. O esa fai mos kan karko. Fai lesi awang e pe koma. Kan kalai makamaka mai lungo ka kulai falangulung awang e pe koma se longa ba ai se longa pai. Akako palawina ta tur fatua tua. Tau a metunuina Abraham fatua tua. Fa pe nga foi kako. Kau kele ia la son ku Iesu. Kau kele i orva veao lea. Ale o kako ka puai o ngoro kako karku ngunga mal fatua tua iai. Ile mea moni na tupu rale mea moni na tupu. Ua Toetu Iesu. And I tell you that in this world and in these times, there are very many who belittle women. But if you read in the Bible, the women were the first to get there, first to wake up, and first to preach the good news. And this is why I encourage us women to keep searching God and to keep going and preaching the good word of God. Na patalo foi fine na tela foi malo la via oi fa taila via. Ya foi les ka malo nga foi malo al moi ang le lalva via le Iesu. Le Iesu kai au. Amen se Iesu foi. A fa pe foi la musu. A fa pe foi le Iesu e ya Iesu. A se Iesu foi se umu. Misia ko. Le Iesu le umu. Ai le la sa. Amen. Lo Timoteo mo. We go to 2 Timothy 1. He conquered death. Amen. Olha que foi felhoki o mangmalo Iesu lo. Ka so le va long ko la. A wife ya ola ale umia ngaola ele ke ile li. Le olo ngaka soi fua mas kan sa mo se longa fa kula ok. A waile li ie. O ko ile li ie foi la ya ole ola ngaka ngai malo se ke le ke ile li. Mot luo Timoteo mo alfa uposefu olo waso ngai aisa wa Manumalo ngo Iesu. And I tell you this morning, this is your day. Why? Because he is risen. He has conquered the grave. Olo ka ko kapua ise Iesu Manumalo. He conquered wa ia fa koilalo le mele ole oki. Ya sa fa lo ngo ia po vai le me e oki mai ke le sa wa ile li. E ke le fia ileri. E ke le usika ileri. E ke le karkongo ileri. Ai foi le kama. Oka. Wole va fewa ma Iesu. Ai oka se mawalalo le level fa ko koma. Amen. Nga funar kelo ka samo ka kersa malalang yako. Amen sei longa wa fa longa kulo. Wole mo foi ese me. Amen. Fa ko ya ko saula ile mole mo fanga ko fa la kamale sa fa mai ula sama amen ne ling ofia me ka maku anga po so le wo fo ile fia ka usanga lo mo ko le sa ilang po la ka le vas fu ala ka malo si ava vai ka iva se furu le fia yo mai le amen. No valo sumo ko pula ka mamangi. Au ke fai aku ya ko anga fa pe o mar ke minge le mo mangel malosi. Nang ola ko va ai ka kuar ko inga le. Malo mo kuala yo ngau ka fa. Ya mili pe sa ngi ya. Fai ka ngaka ngi se fai ma. E ka ir ka ko va. Sino makuale sa iyo le ukuma. Le ko le ko mai o Rachel. Aves pakpaki morich. Sole o kanga kai e lo ia ia. E lo ia ia o kanga kai. Ma vo le ka yo au se fiku se furu a ko va aile. I loko ma fako kanga kanga ile akua. Amen. Kwalo ka winga ka ko ngi like. Amen. I would like to especially commend and applaud our elders this morning. There are many young people who are wasting their lives out there. However, the elders, they continue to come and they continue to show up for God. Masa kangir kai hao ngalela. Kai minga. Ma kau Iesu kau fa lili ak fa per malo ka fa ngai kolkota. Aka ko ka malo sa kanginga man mangaku. Ua Manumalo ia. Wa maliu Iesu. Ai ke ilva veao ngalela. Wa malve.
ua Toetu Manumalo le rio. Amele pati ai ua au. And what a shame it is for Satan. He thought he was mocking Jesus while he was hanging on the cross. However, this morning, this very morning, Jesus has risen and he defeated the cross. Along of Pesifuru. O ele ke fefeloki, yalanga fefeloki o lo wang sala. E kasi ame alinga fefer ka kaloki langa lai fai le mele amiolanga. Lai fai langa sala ai freeing. Ai ola sa loko ngi ke lo fese me o sa amiole anga masiang sala. O ke oli aso uma. Ke oli. Kasi ale me alinga fefer ka kaloki o langa sala. Ke lo kuyo lo ki la fai mai paula konit. O langa sala. O feo ya lo kuyo lo ki o langa sala. Alfa kaum ka bunga momuar konit sulima nga sawe. Amen. Ol me nga alinga fefer ka kaloki o langa sala. Ay ang sala ke lo ka bale ke fonga le ke so amoy e ok. Amen. Nga ang sala lo, va venga fa mo wala. Ai vai, mo umma. A fonga fe busfu. Aua whailo mai nei le whalia mai o lo tātou whaola Iesu Keriso. O le ua whao matia lava le oti, a o le ola ma le lei uvale. Ua wha malamala maina mai lea ia i le tala lei. Fa malamala maina. So lo fai wala unkia ia mala uya pangia fai ko kuspaia. Ua whao makia le oki. Fai le se wa umma le oki. Ah, vai a kwaksa vai me ke pala aia fefe o le oki a. Amen. Sir ka ka le le fefe a wa wa po fe al me wa wai. Bye world. Pese la kama folenga sa ke mo penihin makukwaya sa mo. Goodbye world. Stay no longer with you. Goodbye pleasures of sin. Stay no longer with you. I made up my mind to go God's way for the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Aloy, goodbye world. Lay low upu le pese. Goodbye pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Ala uri foi ka sa me fa gal fai ai. Ang punga ka pese mo e mai. Sria ko me ki soli pe u. 2 Timothy 1:10 reads, "But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel." Ai ola fefe, ngai ke foi lang sal. Lo wasol ngai. Amen. Mang malo ai dol fefe. Mang malo ai mela. Ke fat ka ko le ri ele ko popoli. Ala vol mai ala nga ka ku fiolo lo umia. Ole on mafkanga mga ifangau mga makua. Avai kau kele ku mau ingei. One day you will be gone. Ngai lok ole ko ke sau ka penga oi. Ma make up lo mind. Amen. And I tell you this morning that if a person has a fear of death, the only reason being is because they are leading a sinful life. However, a man of God, someone who is abiding by his word, and someone who is living righteously, they don't worry about it because they know that if they die today at this very moment, they will make it to heaven. Nga walu se mai vo le ka nga ka ele kalia inga le o Iesu ka nga ka vo ele. Pa wala me anga welo loko. Yong kalia le o la wai le sa nga ko ola mai ai. Amen. Pa fol me ko ka fa ola mai fua. Amen. Si le malo lo. Alu fa kali me ka ko. Amen. Yo wa ka la kwala ka kalo le ko fa ola mo lo ka lo fa ka ka fa kangis. A kai ka lo mala ka ku ngunga. Pa wala me le anga welo lo ya kalia le o Yesu moelo. Oko hala mai fua markelo me fu. Amen. And this is why I press on for those who are sick or for those who are laying in their deathbed. This is why I press on for them to accept Jesus as their Lord and Savior, and they can rest peacefully. Ela se kala evangel o fire kamalo ko. Ai me kisiko ing. Kai milang makwa ko lo. O bala o mo fai mel fo ma ya me afu ye fo ma u. Ba ya ko lo fo ma u manga o e se fe vai la uma ko lo fa uma
Amen. Kau se le fa penga ni ka fo ma i ali me. Ole ve se fo la se ngai ka me. Amen. Raku fa mai o le ko ma le ko ko inga skula nga. Fa mai fo mai mari. O raku lo i ngol mo nga lai mala mala fai ka kalol fa ol kanga kalia sol kami ma ngai ale. Amen. Ke lo mo le ko ol mingu ka ki kalia Yesu ke sao. E ke mga asfamong pangkali se o ka fa. Wa mang ko pangka. Fa les. Lolo sungat pangka, kako uma pangka. Amen. O ke fia kama mai o pangka, umaga ko menga o fam singo, les pangka. Amen. O ko ke fia mi o kong, vai o kako uma pangka. Menga o kusial limo les pangka. O fam singo les pangka. Wa ngal ka ko Yesu ke lo ai, o foi sai pangka. Ale we mangalo, we mangalo. O le kusial foro limo o fam singo les pangka. Amen. Ke fam singole o ngobingon makwa e fa fia mi ke le mi kong e ke fa fia mi kong. And I testify about this. My father-in-law, he was on his deathbed, and although he lived a Methodist life when he was alive, he accepted Jesus and he rested peacefully. And the proof of this, on the sides of Jesus when he was hanging on the cross, there was prisoners on each of his sides. Vai lo fia ngo ka liar ko ingale. Le maliwa ka mal mai ka ilar ka mi o fa ka mangofo. Me air malo e fa puku mal so ngofua ka ulasa. Il pusa isa. Fia e pe o la ku sa fa nga ma yang me ainga. Vai. Sili lo foi le ngangal ko ing. Le ka le fia le oka. Wa fia usau fia fa. Manguyan malangal ko. Mene. Mak maliu la sa foi oka. Fia fai fe awon maliu. Asa. Manguyan mele arul maliu la. Le se kong ya le. Le yo kele fe awon maliu sa usafa. Amen. Sa fai fa kong ko ngangan makai. Le mi ngoke ale. Fa longo le kala. Fai mai. Sorry, fai pe o le. Sa ka walang fai fa hola ka fa mka o yo. Ai fa longo le kala ka mai ya. Misoli, kakau sala ya kau. Ka. Avan menga sa o ya pangka umaga ko. Amen. Mai lo kamani kakau sala ya kau a ole. Ele kakau yer sa. Liu malo makamalo ya Yesu. Melale ka ole fa ko se konge. Kar kongul menguke. Ngalo ya parkas. Mai emana tua mai ya. Walaval nga ka ko Yesu fa ko kar kong. Mangkole process or service or completion or process. Olo fa ko. Olo kar kong. Ang ay kar kong wa e fa ko. Ola oi. Dia lang fa ilunga isa ko. Dar kali Yesu fa kasit kali Yesu. Ya. Ole aso. Ese se la upole ko. Ese se. Lungal mo nga balakulo so solo ay nga la oki. Lakulo fa lo yai. Fakari kongo mo fakua fai markal fa kanga waile nga olau nguku ka kaunga o le lokor ka kalela le kalia inga ole le ola e sa or ka kalia pole ar kelo nga mi ole nga le ka kia ai kalia Yesu ruan mo nga pe yar pangkale o kala mi ole nga sao nga ola la kala Yesu anga fa Yesu kaya po kala kaya le so today now. Amen. And I was very happy and very blessed that he believed and he confessed with his mouth that Jesus is Lord and Savior. He accepted Jesus Christ because in this very moment, the last moment, it saved his life. Amen. Wow, sekirokia. Mele lang fkang isiyong Jesus kang fapenga. Fai la melang fai isiyo ka mahalaw maliw. Kalia Yesu la. Ya song brother la, it was too late to call see wang fai mai ke usa falong longo mai. Maloko mar ka usa ngala sa ay alulas coffee. Le lang o fai ko yang poi me ka o me mongi wale luar ka ka me oki ya. Ai vai, ke le ko fe mele o ko la loki. O fa o makia loki. Amen. E fa ka no fare si le o ko fe le me a o mar ke me ke alo ya fia. Halu o fia.
Amen. Se me polong ngai fu ma pressure fu me la wan me nga le stress. Vai. La stress ala skan ka vai. Se via ho ia. O fu le sidua ngari, ai mo vai, lu ka ko rol me ka ngu yai. Eles ka ko wola na fa kalmai. Awai ala mo haru via. Ele se me la pressure fu ma stress langa wo e ka nga fa penga ele umia nga o ke ko le fa fige por ka malo. Ai o ke fo mai ai. Wa haru ye le lok. Haru ye le fa. Ai ang haru nga fa ku ya Iesu. E ko mai Iesu le si me fo. Amen. And this is why you must be faithful and why you must abide by the word, because you don't know which minute or what's going to happen in the next minute. So you have to be faithful, abide by his word, and rest peacefully. And also your family can rest peacefully when you are gone. E fango ka pa le se poko. Le poko le ka ngomala mala mai ka le melo situation nei loks. Amen. Wa kelo ka ele ngo se vai, wa pe ole pule ya ka. Fefe, va vengo walk. Amen. Ya la foi la sa, oui, se oui lo ma fo penga, si la lo fi, wa mal bala, wa lo fi. Nga lo polo nga la fi, ingol fa ngol la fi mai, ingol vai. Fi wa fa mai ya la ingwa chau. Si la ko fi nga yo la wa mal bala. Ngo ska ma lo fa sa fa ru pa. Amen. Ele se mala polo e fo ya ka wi amen. Pale sile sa o ele sile ke poporki. Amen. Mo fo ya o karkelo na le yo. Amen. O kalma ka ngofio Yesu le la ya. Amen. Yo. La le yo amo. And it says in the Bible, my people are destroyed by their lack of knowledge. This is why you must seek his word and seek the wisdom and knowledge of God. Missai fu ki ngai kalinga. Ki ngau ka kalinga ri ki la fa ara o lo ka lo ko le ri. Hei ma se vai ai ngua. O. Amen. Yo ko file mo lo ka mai ngui ngala ka spray. Amen. Deze stress vai se me pressai fu. O vai kwa ya li fu ngai va venga. O que fez filok? Amém. Ngai o ka forma kwa fe filok, ngai o ka. Yo e makwa e fe filok. Ela ngai fe me vale ngai fai. Kasal me lenga fe me vale ngai fai. E popole o ka fiola yo ka haru se o. Ela ngai se o ni fa ko po o ya. O makapenga Yesu kumang malo Yesu. Ko e pawal mele ko la filfilinga. Day by day o la filfilinga. Kele ke kai cute kele fefe kele popole pasa o loto. Po ma va sa loko ai ala menga ke pole felices. Ai ko yo maka ile menga e popole. En me vale ngai fai. Amen. On menga lenga fefe ka. Ele ai ya se me lenga fefe loki. En me se ngai fai. And I want to highlight this morning, do not be afraid of death. And if you are, the source is sin. So if the source is sin, get rid of your sin, free yourself of sin by the salvation of God. Amen. Ao ngale lokua. Ke sa we fa longo lo pole ku e ave se le mele se fai. E se le ang sala fa sa loko inga o nga free le Monday. O se ke via ave via la ka va. Amen. Ai o fonga ngalo ya le pui ngale tu te ngata le ya. Ami o tonu te ngata le ya. E le sang sala o lai. Amen. And I want you to understand that the divine protection of God is upon those who are righteous. So if you want the divine protection of God, go to God and free yourselves of your sin. Wala o ifilok. Wala silis o ifilok. Ao e pe ka woki mai. Amen. Wala silis o ifilok ya le ka wifi mai foi mo ya li ka ya ori. O le ka ya o mang maro. Anga pole por kalame ma nga ya vi ia le li. O ko le ko mo moya o fo ya. Ile upole ku mo o ko ngi yaso. Amen. Ai ko mo mai o lo ke poronga. Amen. Ala yang ko ma fo so. E pero lu. Hebrews 2. Oi fi fam saka. Ifi loki ifi saka. Aba kamale fala vela ya. Oi day by day. Oi fi.
And I want you to understand that this morning that not only death is defeated, Satan is defeated. E pero e lua fe pasu fa ma su lima fa fonga. No pe umalo I wa mea ia le pole oi. O le oki lua o kamale fa osos, kamale fa la vela. Amen. Tau. O le nei, ina ua iai le whanau le tino tangata ola, na whaapea foi o na ua iai ia te ia, ina ia wha umatia e ia lo na maliu, o le ua iai le malo e oti ai, o le ti a polo lea. Ma tuu sau no ina ai I la tau uma, o e na whaapolonga ina I o la tau o langa uma, o na o le matau I le oti. Ai vai. Kusau ngō le oki, I fimsakang. Conquer death, conquer Satan. Amen. And it says here, Hebrews 2:14 and 15, since the children had flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Falinga mumufa I pasfurban. Ifi le oki, ifi sakangi sau makiri, o le oki maseoli. Amen. Kamale munimuria, kongi o seoli. Leo fau makia. Koe fau makia ma le oki. Koe sau makia o le oki ma se oli. Me le fai koe ke sau Iesu e pule Iesu le oki. Pule fo Iesu I se oli. Amen. Pule au au Iesu ave uma ia le kua le kamaki o me uma o ngole asor ngei. O ngole usikai le menga fai aku le kua sau e fai. Amen. Ole al menga fai aku le kua sau e fai. Ko kongi sala oi. Kongi yang sala. Amen. Ave uma ye koe ave ma le pule le langi ma le langi ma la loifo le langi. Ene kala leile le kala yak se sau ya Iesu o Iesu uma lo ave ka mame. Ko sa fai fam skonga e fam singo foi o Iesu. Vai vai. Manga ye mor ka ka uska ileri. Fa ka ka ingalo Iesu ku uma lo ye le kama le pule me uma. Fa ka O le ola nei lava, sa o woti, wha o ta foi, o te ola wha lava, amene. O ia te foi ki o se oli ma le oti. Iesu lea. O ke ola wha vau, o Iesu foi pule ola wha vau menga lenga uia Iesu. Fia poko ngaka mangi fai ngā loko e fai markelo o le mau filosofia, ngā o Iesu al kako wala le ola wha vau, o ye pule ola wha vau, o ye pule se oli. Pule au au ya ki. Amen. Kasi ale angel. Kau sanga ya fele pole melengiuma engo fukopo a Iesu. Amen. Fa kasi malau filifilia ka ko ia ngau leo a kursi kia. Fa mangu ya inga fa kasi ma Iesu kau sanga ya yafe. A kasi le angel aru ko ku se faringa. Kasi ale angel wo fia malo, wo fia kama. Mal fa la vela ya o ma u yaso umor ka ko. Ele ki ngai limo Iesu ka sala angelo kuli mai sai kongir kolenga ka pungir kolenga o Iesu foi pule. Ile afa ka usanga. Sai kia la loinga ka minga lawa no futupu e fatasima. Ma oli oi te usanga e. Ya ngungumi ka usanga ya fa ile siles. Ai au me ka so ke fa longo ya sa uma sa. Amen. And it was by the resurrection of Jesus Christ that he conquered death and he conquered the devil. And it says here, I am the living one. I was dead. Now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Koilalo leoki, koilalo sa kang. Ay ala oi. Felicidades, ay ala oi. Ah? Fa fia ngai koilalo sa kang. Amen. Ver ngi yaso masol fe au nei moe. Lela ela ku ngi loa, awangi e koi lalo. Ma ngai le Manumalo, ta to tangata manum. Ai amaka kwa ngi fo ya inga. E fo ya inga kwa le misala wa ku ngi yor kabal. Amen. Ko fo inga ko moli mumu. Ko fo inga ko se la uru fulu motoe. Ko fo inga le ko le skonga. Amen. Wa fo le sile suwa le piso. Amen. And I tell you this morning, let this be the day that you conquer your fear of death, that you conquer your the temptations of the devil. Let this be the day. Manumalo. Hallelujah. Wa mangmalo elo wikar. Se foi yer ni sa wa fa fia enga ko Easter 2026. Amen.
O le kaunguunga o le eseka, o le Manumalo. So se eseka kausanga fia se furu ke olai o eseka uma o le kaunguunga la vol meng fa Iesu. O le koe ku Manumalo. Ka funga koe ku Manumalo. Koe ku mai, fa ide se koe ku mai mal Manumalo. Amen. Iwe ke fa inga e ka ku Urungali isi mele fa yaku ngai kamala e ka ku kaula. E ke fa inga ka ku. O si mele e fa isi mali ura e ke fa inga ya. Amen. E vai, ai Manumalo i menga, whakereinga. Whakereinga le menga. Vai lai meu repeat ya, umaolo unga karke me vai. Kai mela kala kwa repeat, sa mela kiki. Awa ke blaming al vai vai. Awa nge e fam singo. O ngai kangoi for e fam singo. So ya kulpe pa ki LSM. Kama LSM. Kapos LSM. Vai lesiles, na mo ko pur ka ungari. Na mo ko. Ah? Wakula nga saw, LSM. Wakula ko LSM. Kang wakula ko se fali nga so e for ko so le ola. LSM ngo. Ola la chari. Ola la chari. Amen. Se fai le ngai olam faka ka ingol me nga kingir ka ko follow. Ile so e fonga. Woi. LSM ngor ko so le ola. Pa yo le ka umale. Kusak oye le semia. Ikapos oye we. Mafkanga kama oye le ai. Awe pes o ka se plank. Pele si des ya nga ya ngia semariu. Ha nga ya le la Manumalo le ai male ai ya. Ele fingon makongo ya le ai. Amen. O ka u le yo kuva pa pe hausol. Sabe olong kama, olong grandfather, or sai pipi. Me ufa fe kayu ba ko mai ai ngai. Il por kala me nga posol. Afkai si makong wa vai le wa haule upur makong u wa makanga solo mai le. Amen. Fa fe kai le. Ha o ku varari or sai pipi ma o yo I ale me asol. O ka ainga. O la ko kusang fa yari so ke yili. Yo so. Yo ka ulong so ke so ni. Amen. Vai ho na ko mai ko ai mai ko mo. Vai sai pipi ro fa olai. Ala wa ku lo. Wa ku lo ku wo se sai pipi. Ko vai. Amen. Now, there have been many past Easters, Easter 2024, 2025, but let Easter 2026 be the year that you are victorious. Let us rise up, defeat death, and be victorious together with Christ Jesus, our Lord and Savior. Mangaya me umakoya o makanga kile Manumalo. Filis koya o makafa o maka yesterday. O maka oka. Fa ngongo umai ngai o makafa sia. E ole fia lo ku yo kakangi lo ku makafia fia. Maka mangaya. Ale o ngal kavari ake fa uua. Mai mau bar. Se pa alo mangi vari ya tesmene vari yo. Mai mau vari. Ai mangaya yo vari pa vari ai saura smile. O valongo melo e me por au siva. Smile ata. Kana for ngai mor siva ko nguku. Manumalo yo. Foi lesi Manumalo yo. E fai foi o foringa fa sia o mol fa o le ai kasi le me ke le Manumalo ai amen ngai ka maku makala mai ngai ka maksul se pe o kan ko fa ka me ai pe se pi o ka mas si ang por ka lo fa yo kala ko lo ko fa ko ngai lo maku ngai ka ra fa ka ulla ko KFC amen. Kasi le me ka ku Manumalo. Palisis Manumalo do ay. Amen. Adela Manumalo ya. Amen. Yo dale simbenga ka Manumalo. Olea. Aku umay ngaya ba ba yo olea. Olea. Kang ngoy fo yai. Kang oy kang al pang kaya long mo. Manumalo el me lea. Ola ko. Oka. Ka ki al me lea. Vave yo, vave kele oi. And not only are you victorious upon death, may you be victorious upon your own eyes and your own mouth. Watch your attitude and the way you present yourself. Because we are walking like Christians, we are Christ-like, so walk like Christ. He mga kamiki nga e mulua. Amen.
Wale singo ngai kamiki. Wa se kamiki e kaukal, se kaukal. Aba kaukal al pangkai lang fanga. Fale sinis kaukal al pangkai lang fanga. Pur kaukal folis pangkai fanga, oris fanga, alis pangka. Amen. Amen. Ese fai ngofio ka ko ola fale nganga pa e mala 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 upole aku. Manumalo yung maka, manumalo ilo fofonga. Amen. Ya manumalo fo ilo di makango vale. Amen. Fale sinis manumalo ilo di makango vale. And your walk in faith will be so much easier if you just understand the word of God. If you read and you take in the wisdom and knowledge that it is given you, everything will be much easier. Ese swing on ni seka. Ela kung ela mang malo mangava. Popoy fo mangava. Wa oso luma. Ha? Fai se fai nga mang malo ay. Mang malo ay. Amen. Yo ay lo ala oso ya kau fa mang finish. Mang finish. Amen. Mang malo ko ngau ko ngau le muri lua o fai ka anga o fai kengi o fai ka. Ala fa ko lu. Fai le sile wa. Lan mo ko puya. Amen. Mang malo ay. Fai o me mo ia ke le so fo aku fa mo mo. Ka ko ka le se malo lang ya ko wa fa o nga malo kerchang o ya mi vale ya. Amen. Fa mo lo le li wo lo ko yese kaimi. Be serious with your life. Mean business with God. And may you also be victorious with the decisions you make, whether it's gluttony or lust of the flesh, lust of the eyes, whatever it is, may you be victorious over it. Ko lo fai ka lua. Maka uma lo fai finga lo fai ka malo pui lesi. Amen. O ko me fu ko va vai ke ngi ma vai kam. Amen. Ya fai lesi bang malo me ya. On mang malo ar ngi Yesu. Ai aru la so ngi wa mang malo wa ko uru ku ngi si me se ru ma ngi ke. Amen. And may you also be victorious within your marriages, be faithful and continue to be faithful to one another. Mang malo lo le ska or kasira le ngumar kas. Ngo sa ngi o fa ku lo. Lo afinga le nga fa ko ngoi le so fa le. A o fa ngo ko pol me ole. Or ka ko lai. Ara fa ya. O fa ko ngoi or mo ko ngasa. Kam nga le ska i me le fa lo. Stop now. Wa o le ke me le ka o fil mikal mo ko mikiki. Le ke. Ai yo lai fo ka miki. Fa fo me fa ko ma ko po lo fe mi ka ko miki. Po lo mangula nga affect lo ka miki mo le pride. E ke feel we ko ka fa sa. Amen. Ang ngal fa fa po. La mele sa fa ko ris o va ingo discipline la. Yo ka sia le la vi iPhone la. La ngal ka malo ke va lo poko pael mo la ngal kuri mal fa ya ngal ka miki e lengi fa masingo. Ang ka ngokol le pingi lo mal pangka. Yo. Wala fa ka mo ke al ko ka sa la umak. Ka miki fo lo vale le fa lo fa. Wala ngal nga sa fa. Wa ai ka malo discipline. Sa wa ka malo ka mila. La vemes ka mo le ku le fa nga mai pa makpongi. Yo, au fa ko sa lo kwa fa ma. Au ba ya ku ala ing mo li le ku ri. Ka se o fa lo mo. Mela ngai musu chau le la. Pakanga makapogi ang fukuma. El lekala on menol discipline. Yo. Au ka mela sa fa ko singa sa wal fa spep o kiri fa ko fa spep. Mo ro le le al mela ko mo ye. Bak alu ole ile sela fa kan mo ye. Yo. Ya nga po sa meu fight activity ka me kila la ako ro nga sa yo la upingi no. Ang mga pingol pangka at ano sa. Oy, ya ko sa fa ya ng fa me kwa file mu wala ka ma. Aba, amen. Le fa nga le fa lock discipline le ka me ki po la fa me kai. Ora u kala nga fa ka maya. Awang mi ka mas ka mi ko ka mal le kel mo. Ala lo wa fa sang ko ngi ping. Oy. Ya yang fi ka mo ka maya. Ka va valle la awal ko malo mo fuspa. Amen. Aisha fa fonga mo fa ko fa fa. Yo moya ai ola manguia la ko. Awang fa mo rurunga, awang fa mi kai. Fa nga ka ko vai pese vai fa long mo fa fo. Mo le va ko ka ngalu ngi me a fa ya ko rol me fa me nga ke manguia. Ai fa ya me ke lo ko ya ele mangaya. Amen. And parents, let us continue to discipline our children. It is out of love. If you love them, discipline them, and through that discipline, they will be successful, and pride will not be something that is within them. Mang malol mo le Jesus ka pe nga fus ka ko ka le si.
Kale sia ko ke va ai le mele o sa wai le ko ka ko ko kai mingi. Wa fa manguia mai le li mele le ola usu ska. Ska I ole le. Ke akong oi ole kai inga la ko ke akong. Uska I on mafkanga ka mau ska I mafkanga nga. O lungari. A o ngasa. Fea le mewa ba ku vai. Wa akofa le ku kai ngi. E discipline nai oi. Amen. Ma test ai oi. Ma train ai oi. Ai vai ele. And then you grow. Ele ma fanga grow. Pa ele nga fakia le melo discipline. Discipline is vital. Very important to God. Ya lo fa maongi nga ole ku nga. E ke sa wo loko discipline e la ku ol fa fanga lo discipline mai. Ele pure e la ku ile. Le hale ministry. Cerca won me ole ola ususka. Amen. Por hale ma wolungo ka ai ale ususka. Por hale ke lo fa lo ai ale ususka. Mai mor kai. And obedience is a very important thing. If you want to grow, if you want to be successful within the churches, the ministries, the communities, whatever you do, obey and abide by the word. Bang malon menol pride, menol fa molunga ka masili da len fan ka. Ba ya o poleal me molunga wa ho yai. Ah. Poleal fo fa nga hingo lau ka len. Ba. Na loa. La loa nga vai le ke pe alfa unga pe ale mana pe ale poko pe alfa manguyanga. Ai affect lo ar kamono pride. Oi, ke sa ke manga oi ya. E ke la ku yon mafkanga la oi ya ke manga oi ya number 1. Bayar number 1, e umai funga. One number 50. Ah. Ai korkolo ai lalo. Vai desi lalo. Pola mai wo yelo poko lalo. Amen. And pride is the number one thing that causes downfall. If you want to be victorious, if you want to be successful and to reach the top of the mountain, be humble and continue your walk humbly. Kalau me fa pepo we fika san. Amen. Ko anga ka san melu pole ku. Amen. Mo le fa maung. Amen. Bang malo lo le fa maung. Aya. Le fa maong I le kua le fa maong I finge le fa maong I ka malo le fa maong I fa ngau o ke pese pea mai fa ngau pese pea or kofi ele menga or kofi ka makinga mer ka kofi amen a fale kongu me ka miki oi or ko ia o lok or ko ia fea oi a maka mai ya moi pe oi la sa o le me ka miki fai moi pe ko anga pe oi moi. And I cannot stress enough the importance of being faithful. Bring your kids, bring your families to church so that they learn and they grow within the faithfulness of God. Hallelujah. Wale lai mang malongi. Si tatalo moilua. Fiku e kale si ele ku ele yo ye. Na uva ko lo kalkalo musa ulo la chaluida. Sumila. Amen. Ke on sai me se luanga ye kale se ka koa. Ya Efeso. We now go to Ephesians. Faringa rua fa ka ko le kale si le pola mele. Fa ya ile ku. Fa fongal manga yol mea. Fa fiku. O le ua iai talinga, I nā whaalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai iai le anganga I ekalesia. O le manumalo, o te avatua ia te ia, e aile la au le ola, o I totonu o le parataiso o le atua. Ke fikau sami le la au le ola. Lai kongol palakaiso le akua. Le ala kali, mang malo. Ngangu le la fa kopek, ba fe mai la whaalongo whaalongo ke aru kai sambo. Ya ele poi ko la ngwa ya mea. Whoever has Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. And this is the letter to Ephesus. If you want to eat from the tree of life, be victorious. Ole wa iai talinga. I nā whaalongo mai ia o ia I le mea ua whetalai mai iai le anganga I ekalesia. O le manumalo, I lea whaina lava o ia I le oti whaalua. Ai manumalo, whafonga mai. E ke lea whainga le oki whaalua. E ke ai la o le ola. Lua, e lea whainga le oki whaalua. Amene.
And to the church of Smyrna, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Pergamum o Pergamo. Falinga rua fa Pasifik, fa fonga le la uma. O le wa ia talinga ina whalongo mai ia o ia i le mea ua whetalai mai ia i le anganga i ekalesia. O le manumalo o te avatua ia te ia le mana i lilo e ai ai. O te avatu fo ia te ia le maa sinasina ua tusia fo i le maa le ingoa fou e le iloa se tasi ua na o le ua Na maua. oe ke lole ingoa kusi le maa le avaku ia ki oe koe kausami oe le mana i lilo pe manumalo. Manumalo i mea uma e sa amaka koe la unga ma mea uma nga ke loe loso sio manga. Kasi la ole ola ke ai ai lua sa oe sa oa ufio. Ele ia fa ingoa i loki fa lua pe manumalo. Ha fa le sile ko fa lu vre ke se oe se. E oe fia haru ori ole ku fi kau fa me ai ole me ole langi elia e fia va vealu. And to the church of Pergamum, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it. known only to Tiatura o those who tiatura receive o it. tuatira. Pa fongo ya tuatira. Lusuongo. O le manumalo fo'i matausi ia unga luenga se ia o le ngataanga. O te avatua ia te ia e pule ino Pule o ese. mu ese. Sau, rofiku. E pule foi o ia te i la tau i le to'o ua mea. E nuti palaina i la tau pe o ipu o le fai ipu o mea. E pe o au foi o na o maua ai i lo tama. O te avatua foi ia te ia le fetu wao o le ua ia i talinga i nā whalongo mai ia o ia i le mea o fetalai mai ia i le anganga i e Ko falongo mai kalesia. me o ipa ko mangumalo, pel mangumalo mele, o ya mele. Ave spek paki mo mele. Tina malolo manumalo. Amen. Ko vai le kala nga fakula makanga. O kanga kanga i ka i ka ku folang. Ha kanga moi malai nga lue nga le ku. A ko ke vai ku le leo mai roku. Ai leo roku ka malos. Amen. Hela uma. Hela uma. And to the church of Thyatira, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Saris o sarataisa, falinga kolu fe pelima. O le manumalo, e wha ofuina o ia i ofisisina, o te le soloi e sea foi lona ingoa i le tusi o le ola, ai o te ta watu lona ingoa i luma, o lo ta ma luma wana a ngelu. Mga ia, umay karu ka kare ka lunga Facebook Ai laka ko se ya, me umay e mauai oe pa emang malo. Amen. Philadelphia. Ka kolo ya Philadelphia. Philadelphia. Fai pusulua. O le manumalo, o te whaia lea ma poutu i le manumanu, Oka. o lo watua, e le toi uru fafo lama ia, o te tusi fo i ai le suafa o lo watua, ma le ngō le a ai o lo watua, o Jerusalem a fau lea, e aluifo nai le langi mai lo watua, a toa fo i ma lo uingwa fau. Pa umalo ya Laurisia, o a Lautikaia. Saulo lusukas. O le manumalo o te avatua ia te ia ma te nofo whātasi ma o ilo nofo alii. E pe yo au fo yo na o manumalo, ua mana no fo i whātasi ma lo utama ilo na nofo alii. Pe yo au foi wa o manu malo, le o mango fakasi malo kama, ai fa fonga mai, ma ngai o le mele o fai uai. E ngongo fo fakasi o rua, koe fa longo kasi ale mele ka ko malo loino, langa le ka ko mang malo uma. O le manumalo o te avatua ia te ia ma te nofo whātasi ma o ilo nofo alii. E pe yo au fo yo na o manumalo, ua mana no fo i whātasi ma lo utama ilo na nofo alii. Ele ke le popole i so ngafa, ke le popole so suafa makai, e ke le popole i pole ase maualalo ro suafa makai, pe ke amen. Mele ke le popole pora ko inga kanga kai, oi, pauar ko le criteria le, ki fa longo yai. E ala inga luang ngofa kasi ma Iesu, o ai ka ua ale ufa kanga ma Iesu, ngofa kasi ma Iesu ngofari. Ala me ala inga ngofa kasi ma Iesu ngofari. Pai lesi wa e fi ai mo ia almang malo. Pai olmang malo. Olmang malo. Olmang malo. Pe yo foi wa man malo man no fa kasi matama. Ape nga foi o pa emang malo e ngofo fa kasi ma Iesu ilona.
Talo lola i le tu lai lo. Lo pulea mo nei aso. Tau sio mo se mea nga ainga o mai la tu uma. Ma fai ono ele fionga le tu e ola Manumalo. Ola vale ola fai inga ya sakan. La vale ola fai inga ku nga. La vale ola fai inga. I meo le ngai kingo. Meo le ngai ola. Vele ngai sao le seta u kaurunga i to tu Manumalo Iesu. Ya, ko ku mai foi mau ia wa Manumalo. Amen. Manuia le tu el ni aso. Ole Toetu fa mana tuina fa tasi lau kirsiano le laulang. Ya, fa yo Iesu fa te inga ya tato. Ia tato wola Manumalo. Ile sua fa Iesu. Mai la vipes, ka fukul mai la vipes. Amen. Oh mai. Kamu mai kamu. Ka marka ko pes. Tato tanga taman malu. Bi ila ye leri. Bi ese foi vala awol ngi yasu. Ole olima. My praise ile kuwa wa Manumalo. Tata Manumalo, Manumalo, ya imeuma. Au mai ele pule male mata tato teu lai. Jehovah oi, lole a Manumalo. Tata Manumalo, Manumalo, ya imeuma. Au mai ele pule male mata tato teu lai. Jehovah oi, lole a Manumalo. Yes. Pai lo lau tana ya Iesu. Pai lau tau tino, mai fatu ese foi se mea o e foi ina i pea. Taro lo, pray now. Aftai le Manumalo ia yo Iesu le asole. Mai foi le nei fea au ia i matou o lau whanga. Ia ola Manumalo. Manumalo ile nei o langa mau te o lai. Le tuina nau o le tino, tuina nau o mata ma le whaalia lia vale o le ola. Manumalo ile ita. Manumalo ile le whamaoni, le ola le usista. Manumalo le whamaualunga. Manumalo ile loto, whainga tā.
e loto leanga Manumalo mai mata fa mata fa sia le ai le alofa Manumalo mai mea leanga mo le nei ola matou o tangata ngasala o pangota le ai se amioto ai fa le Manumalo Iesu le asole o matou Manumalo ai fo fa mangalo fa tasi matou o lau fana o lau e kalisi wale aia sisi ato fa mamale kalisi fa pa ia o tangata ia ho o le nei upu i o tangata ia latu langona le tā ua o fio o nei ja o nei la fwa i peo saulo na la fwa i au upu na misi ia fa manianga matuli e sea abe ese le tofi oti le haoga ka le tonu e Samsoni faya ina il tuina nao fa pena fo le matou tupulanga se tupulanga fai mital ni tupulanga matou fanau tupu foi le poto ma tupu le malosi ma tupu le leusta ma le falo Manumalo mai whanau le mimita. Pride. Ave ese mai ma whanau, ese ma le kalesi. Ola mita vale. Mai le loto mau alalo i tangata. Mai le ola ususta, mai le whamao. Mai le whalongo. A mangalo i maua ma le whanau. A mangalo foi whiau lango ma whale tua. Mana ya la tu fana mangalo malava toi ina mfaltua mana ya la tu fana nai ta kono uma fana tamama tutua tinama tutua mangalo le kalis ngalo foi nisu le lava mal sauninga le Iesu fa manuia i tangata umo le lotu sa ala fa manuianga le tu le utolavou fa tairo la tu sao na poi lo finanga maua ngangole o lo malo ai palasi ai la tu fa manuia se foi pese la tu sao el polkalame na po fa manuia lo la tu tautinga fa manuia si pawati fa manuia le media Aftairo la tu sao e lo finanga. Blessed them abundantly. Aftaina i tia kono yo la tu faiva le executive le kalis. O esa tur kapaka fatino ngalue. O esa ilo maota malo malune. O esa faia ngase senga ma me ai o tapenanga. Ya lava se mea sa ngalu ese tangata matau tua e lo finanga. Pa iatu ya ilo fama. O esa foia le malu tae au le nei tae au. Maua le malos e batu ai lau tara le. Matua sa saa le manuia i ainga nei. Nai la tufa. Tai matu fila e malafine ya joyful. E leo tu ua mangalo i la tulita. Pei chei le tu. Si o mia e ua awa lofa. Sa tania loesi e ua ni e pa il fana. Sala elu fo saune malanga atu i pamsten nofu le ne yaso. Fi ufi le atali i le totol tamai maa. Le whanau le kale seo whengai matalonga, wa onga. Ora la tu malosi makawa le toto Iesu. Nai ta mama, nai tinama, tua i lau wha malolonga, lau wha manuyanga. Mauro la tu malosi marsoifua malolonga. Le fufuanga por kalame malanga atu sa moe fatino lo fina ngalo. Le fai ngofira nei mea walu lungo le usu sta i apostol. Mai se komiti le atu. Ai e fio mai e te tausi le lotu. Le sa lotu lau lotu Iesu. Look after the church. Amanuia foi le lotu il teimi e toa sea. Ia o mai tangata ia te oe. Ni leo sausi tangata o no se whaiwhea. O le lotua o ele atu. Whamanuia i au tangata. E
tusa mbalo la tu so fo au auna tau tua le foai o se furuai o taulanga ta leni ma me alofa wai fa o pengai nai la tu le lingi mai le fa unga le lingi mai le mana poto mo fa linga i lau fa esa te wina le falsa wa fe taile tu i loto nei tangata ya te oi o esa te penai na le fa mana tunga ia e matua fa manuia le atua so se faiva e ngalo ia tia so se tiu che ngalo ia tia ia alofa pa ia tu lau fa manuia o nei ngalo nei tangata o fanga i maua ma le fa na so ste e se foi a sa ia matua le lingi atu le fa manuia lo la tu lofa ma lo la tu vi o ele atua i me uma nei aso dai lo feta lai mai lo lava suafo Iesu e te tau ia te oe e te tau ia te oe e a fua mai a te oe toe voi a te oe time in Avele Tanielu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Batti ai moao, batti oi. Glory be to God. You are worthy to be praised. Tonu ai le ala utewi atu ai